Shibit mentakamit bat Lashai kasngi ngin sayo ia kita ki program ialehkai World Cup second round kiban sa itenan te perlu haswa begin jam shikamat ia kanek video to da yes ngopa ban ya subscribe like kum kada kajing ai mensem te hoi perlu mentang ini pa shiki program ialehkai Shibit mentakamit hakapor shipeu baje shiteng ngin sayo ban saki ya ka wain ke jing ialehkai ka balak milti bahkan salong ke jing ialehkai ka baitenan kata hapdeng ke Netherlands, Persia ia ke Sweden. Kaba menta ke Sweden ke buat hak kekerdan ke Banengkong, Lai Point, Sisin ialehkai hak ke grup F, kabadon ia ke Netherlands. Kadba hak wipot ke jing ialehkai, lakmil tiru kan salongi ke baitenan. Hapdeng ke Germany Persia ia ke Ivory Coast. Kaban selekai menta kemit hak por shibeje shiteng senya. Hak ke grup I ke grup jong kini ki artli ki tim. Kidang de kini hi kibdang la bankur ia kenam jom bat Lashai pot ke sengi hakapor menstep san shiteng kan sade ke Ecuador Persia ia ke Kursau hadin nang ta but sa ke jing ialehkai jong ke Japan Persia ia ke Tunisia hakapor kendai shiteng menstep bat de hakapor menmit pot ngin sai oban saki ia ke jing ialehkai jong ke Spain Persia ia ke Saudi Arabia hakane ke jing ialehkai ru lakmilti bakane ke jing ialehkai kan salong ke jing ialehkai ke baitenan namar bah ke grup H baro sauteli kitim kidang ye khait pon marshi pon kata hadin babaro kini ki sauteli kitim kilkut ha ke jing ialehkai bat ia kane ke jing ialehkai ansai ialehkai Lashai kasngi ha ke por menmit khanda shiteng kat ba habangi pai pat ia kitim ki bal qualify syagrang ko balai puar kade ke Mexico bat ke USA adin bakalala ban job Ireland not goal ia ke Australia kidang dai tang kini ki artli kiri ki balarung nangkong syakarang ko balai puar ki baderu ki hos ia kane ka welcome